Bak kurultayda söylenen aksakal görünmeyip mi? Kolda bergeningizge elçilikten çoğun soğuğuna kaldınız. Bunlardan elder kuda kalasa günür aldı ol, gülüp jayına olta. Oturgan aksakallar oturup alıp kata duasın berip atat sizge. Rahmat sizge şu. Akasımız böyle bir ideya şu el yüzünün aklına. Can mektep kurulsa şu sizin aklına koyalım. Vay canına. Assalamu alaikum. Qanday salomatchilisizlar? Ben siz dizde otmayın bana. Joliqmay qoldim bilan. Men endi Umraga borib keldim. Жақсы, қабыл болсын. Жақсы, рахмат. Umraga borib, elingizden сұрадым. Ынтымақты бер, рызқы бер elingizге. Бардығы жақсылықтарды берген Құдайымды. Анан эми сизден сұрадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Рахмат. Мени сұрап издегениңиz үчүн рахмат айтам. Рахмат айтам. Кескелдик жебей калдыңызбы деп. Keskeldik jeyip. Anan adırdın içinde keskeldik jeyip. Anan hepte adırdın içine barıp koysa el kantip yaşasın. Emmi mına emmi. Mına emmi. Kuday buyurup mına жақшылықтарға, барақтықтар aman bolgula bardığına. Bardığınar var bolgula. Mına Президент экөөбүздүн мээнетибиз жакшылыктардан келди. Рахмат дагы жолу. Үйдү көрөлү. Көчөлөр асфальтталбай калган экен, жазында асфальттатып беребиз. Шагыл төгүлгөн көчөлөрүбүз бар. Мейлеми, жакшы туруңуздар. Мен кийинки иш-чарама барайын. Бекмурзаев Абдыкерим Аксакал келсин. Даярдансын Алабука районунан Үсөнбаев Абдыганы. Эми Барак Обама деген экс-президент бар Американдан, Кыргызстанда Кара Суу районунда Барак деген айыл бар. Анклап ада. Ассаламу алейкум. Өкүлөт. Туганда курултайдын катышуучулары. Мен 2005-жылы Акаевди куулаган революцияга катышканмын. Эми мейли, ошо Барак Обама деген айылда туулганмын мен. Ошол жерде жашап, Акташта, Акташ айыл өкмөтү. Барактыктар биз жаман кыйналдык, туугандар. Урматтуу президент, урматтуу төрага. Биз мына иштеп атабыз, микрофон. Ооба. Алысыраакпы. Барактыктар ошол Өзбекстан ичинде анкылап. 208 гектар жер ошо Өзбекстан ичинде анкылап болду. Анан 2014-жылга чейин коридор ачабыз, огулабыз, бугулабыз. Bir жақшылық болор деп күтүп баягы эми туулган жери да, баягы Өзбекстан ичинде болсо да туулган жери. Баягыны таштагысы келбей бечара эл кыйналды. Туулган жерди таштап кетиш кыйын экен. Анан баары бир таштап чыгышка мажбур болду. 14-жылынан болбой калды. Пышырасын, эгесин жыя албай, алып чыгып сата албайсың. Ороп тикем тор менен ороп койгон. Эч жакка кыла албайсың. Анан тиргилик кыла албагандай анан эл бияка чыкты. Бияқта Сарголот айыл өкмөтүнүн жанында 5 үй деген адырдын ичине чыгып 14-жылдан анан үй салып, азыр бир 18-20 үй салды о жерге. Анан адырдын ичинде жашабайбыз деген Кашкаркыштакка, биягы Телман деген айылга, Кириптин айланаларына, бияка конду. Эми эптеп жан сактады да. Өзбекстандын ичинен кийимин эле алып чыкты эл. Кийими болду, эч бала жок. Көтөрүп бир нерсени алып чыгышганга имканият жок. Бир 14-жылга чейин кичине пакталарыбызды алып чыгып сатып жүрдүк. Онан кийин чыгарбай койду. Сапсам теги чегара деген нерсе бол чегарада. Чегара жабылгандай болду. Тиргилик бүттү да. Анан 8 жыл, ушу күнгө чейин 8 жыл адырдын ичинде каскалдырыг жедик. Алиги о жерде биздин үлүшүбүз жок, эч балабыз жок. Адырдын ичи олан бирөөнүн ээси да. Ээси бар о жердин да. Анан жөн эле жашайсың. Каскалдырып тутуп жеш керек. Эч бала жок. Тиригилик кылыш керекпи, бир нерсе кылыш керек. Ушинтип жашап келатабыз, урматтуу президент. Эми мына Акташтын тушуна баягы жерлер өтөт, ушундай болот дегенди угуп атабыз. Сүйүнүп атабыз биз. Сүйүнүп атабыз. Өкмөттүн кылып атканына
mamlekettin barak üçün kılıp atkan işine men oşa eldin atынан başım diyem. Başım diyem. Eldin atına. Бар болуң. Başım diyem. Жақшы. Анан az келгенше ояғы болып отағы чегара. Айыл өкіметтер коррупцияға батқан. Өзі кичинелі айыл өкімет дотацияда тұрады. Өкіметтен қарыз бойға тұрады. Өлі коррупция. Өлі коррупция. Өлі коррупция. Bir айыл өкімет Малқананың немесін жеріне еліп алған. Ешкі Малқананың ордын. Оны бұзып, сатып, бетонын қышын. Азыр мазар болып жатады баяғы жер. 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер, муну көтүңө тыгасынбы. Абдыкерим аке, болду эми сиз баарын айттыңыз. Желге бер, мынерде жетим жесир бар, тоголок жетимдер бар, колунда жоктор бар. Бер, ошолордон сабап болсун саңа. Bir 50 min 60 minden akça versin, çöntөгүңө өлүп коюңар. Дешемем, yok, unabay. Mençik, kızıl kitap. Hazır men ana. Belki vakit. Sizde aşık menen faydalanın. Ova. Ana o gen prokurorga katlı verdim hazır. Haligi jalgan toktomunan verdim. Haligi toktomdorda hamçı 5 adam kol koyuptur, 5-önün teң bayağı kolu özünükü emes. Haligi üstündeki 2 koldu bir adam koyuptur. Tagindagi 3 koldu bir adam koyuptur. Onu görünüp ele turat fiktivni dokument. Toktom, ayıl hökümetin toktomun fiktivni kılıp atışat bular. Korkpayt işlerteden. Zakondan da korkpayt korrupsiya. Pul bolsa boldu, akta bolsa ele boldu. Anan moldalardı çakırıp bayağı ayıl hökümet. Biri garajda ele algan 1 gektar 26 sotik. Gosregistrдің зам начальниги Сайпилла Булып деген. Ол болса Баничан бағын елеп алыптыр. 48 сотик. Қарасаң, айнанайын, уялбай. Жетім жесір бар, башқа бар. Рахмат, бар. Елді ойлабай бар. Айттыңыз эми айылдагыны, рахмат. Мен айтып болдум. Болду, рахмат, бар болуңуз. Рахмат силерге. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болгула, бардыңар. Рахмат. Азыркы сөз. Эми сизге чоң рахмат. Рас бериптирбиз. Жарылып кетейин деп калган экен өзү. Көп эле айылдарда ушундай эле, туура эле. Рахмат сизге.